kubasuhuza abantu muduteze amatwi. Amakuru yacu tuyatangiriye mu karere ka Rutsiro. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangaje ko rwafunze abantu 4 bakorera agasako yo mu murenge wa Kigeyo mu karere ka Rutsiro bakekwaho kunyereza umutungo w'icyo kigo cy'imari bakoresha inyandiko mpimbano. Harimo Havugimana James wari umuyobozi wa sako ya Kigeyo, Nishimwe Esperance wari ushinzwe kwakira no kubika amafaranga, Uwanyirijuru Andre wari ushinzwe ibaruramari na Nsabimana Evariste uhagarariye iryo shami rya sako rya Nkora. RIB yatangaje ko abantu bakekwaho kunyereza amafaranga angana na miliyoni 48,356 n'amafaranga 530 no gukoresha inyandiko mpimbano. RIB yavuze ko kandi iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko hakoreshejwe inyandiko mpimbano mu guhishira uko ayo mafaranga yakoreshejwe. Abakurikiranyweho ibyo byaha bose dosiye yabo yoherejwe mu bugenzacyaha. Icyaha cyo kunyereza umutungo ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 7 n'10 ndetse n'ihazabu yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'umutungo yanyereje. Uhamijwe icyaha cyo guhimba, guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano ahanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 5 n'7 n'ihazabu ya miliyoni 3 kugeza kuri 5 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. RIB yihanangirije abantu bose banyereza umutungo utari uwabo. Ivuga ko ku bufatanye n'izindi nzego bazakomeza gukurikiranwa no gushyikirizwa ubutabera. Amakuru yacu tuyakomereje ku nkuru ivuga yuko Perezida Paul Kagame ari mu ruzinduko i Doha, mu ruzinduko rw'akazi rw'umunsi umwe, yakiriwe na Emir wa Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Umukuru w'igihugu yageze i Doha mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki ya 24 Gicurasi 2026. Amakuru yashyizwe hanze na Village Rugwiro avuga ko Perezida Kagame na Emir wa Qatar bahuriye mu biro bye bizwi nka Amir Doan. Baganiriye ku mubano ukomeye uri hagati y'u Rwanda na Qatar ndetse n'ubufatanye ukomeje hagati y'ibihugu byombi mu nzego zitandukanye. Perezida Kagame na Emir wa Qatar baganiriye kandi ku bibera mu turere u Rwanda na Qatar biherereyemo. Bashimangiye ubushake basangiye bwo guharanira amahoro n'umutekano ku isi. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rukomeje kwifatanya n'abaturage ba Qatar. Uruzinduko ruje mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ihana imbibi n'u Rwanda hakomejwe imirwano ihanganishije ingabo z'igihugu n'umutwe wa M23. Ni mu gihe kandi Qatar nayo ihanganye n'ingaruka z'ibitero bya Iran kuva Amerika na Israel byayishozaho intambara. U Rwanda na Qatar bifitanye umubano w'ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo ishoramari, ubukerarugendo n'ubwikorezi. Ibihugu byombi kandi bifitanye imikoranire mu bijyanye n'ubwikorezi bwo mu kirere, aho biteganyijwe ko mu minsi iri imbere Qatar Airways izegukana imigabane 49 muri Rwandair. Qatar inafite imigabane ingana na 60 mu mushinga w'ikibuga cy'indege cya Bugesera. Ku rugamba rwo kwibohora, bamwe mu bagize uruhare mu rugamba rwo kubohora u Rwanda no guhagarika genocide yakorewe Abatutsi mu ngabo za RPA bagaragaje ko batangiye urugamba bizeye ko bazatsinda nubwo byasabye ubwitange bukorewe Abatutsi. Cyateguwe na Unity Club Intwararumuri cyabaye ku itariki ya 22 Gicurasi. Iki kiganiro abakitabiriye bagize umwanya wo gutanga ibitekerezo, buri wese akavuga yisanzuye amateka azi y'ibyo yanyuzemo bitewe n'aho yari icyo gihe. Icyo gihe cy'urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika genocide yakorewe Abatutsi. Rtd General Karenzi yibanze cyane ku mateka y'urugamba ingabo za RPA zarwanye guhera muri 1990 kugeza 1994 babohoye igihugu bagahagarika na genocide yakorewe Abatutsi. Yagize ati muri FARE bahoraga bibeshya ko bazatsinda urugamba, ariko twebwe ntitwigeze twibeshya ko tuzatsinda. Ariko hari amakuru yacu tuyakomereje mu gihugu cya Uganda. Sosiyete ya Uganda Airline yahagaritse ingendo ziva cyangwa zijya i Kinshasa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bitewe n'icyorezo cya Ebola gikomeje guca ibintu muri iki gihugu, aho abarenga 170 bamaze guhitanwa na. Mu itangazo iyi sosiyete yashyize hanze kuwa gatanu tariki ya 23 Gicurasi yavuze ko iki cyemezo gihita gishyirwa mu bikorwa. Cyafashwe mu rwego rwo kurengera ubuzima bw'abakiriya n'abakozi bayo ndetse n'abantu bose muri rusange. Mu ntangiriro za Gicurasi nibwo byatangajwe ko mu ntara ya Ituri habonetse umurwayi wa Ebola iza no kugera muri Uganda ijyanwe n'uwari uvuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya. Ishami ry'umuryango w'abibumbye OMS ryatangaje ko abo bikekwa ko banduye Ebola muri Kongo barenga 750, mu gihe abo bikekwa ko bahitanywe nayo barenga 170.